Ja! Hondarribiko juvenilak atera dire, hemendik minuto batera Fortunaren veteranoak. Beraien atzetik Sestao. Ahí. No soy él, Eta Fortunakoak Espigoian puntan parean. Irtera Sestaorentzat, veteranoak hauiek ere, haien atzetikan Deusto Lutxana eta Getxo. Irtera Deusto Lutxanarentzat eta azkenak veteranotan irtera hartzen izango dire Getxokoak. Irtera Getxorentzat eta honekin bukatu da gaurko juvenilak eta veteranoak. Orain neskak hasiako dire eta 4 ontzi ditugu, San Juan B, Ibaika, San Juana eta Zumaia. Beste trainera San Juan darra eta azkenak gaur nesken artean ateratzen izango dire Zumaiarra. San Juan darrak hartu dute ja irtera eta orain errendeiko Ibaika. Ibaika irtera hartu du, urrengoa San Juan darrak izango dire eta beraien atzetik Zumaiarra. 4 ontzi neskena dugu gaur. Tampoco están figurados, tampoco hay una maza. Son delgaditos, pero eso es, están todo cero grasa, cero todo. Gogoratzen dizuegu, Ziaboga Las 2 primeras paladas. San Juan darrak irtera hartu dute eta azkengo ontzia neskena Zumaiarra. Claro, es que para ir te cuesta doble, es todo el trabajo. Mendi gutxira espero. Hartu dute ja Ibaikakoak irtera eta hurrengo seniorrekin hasiko gea. Lehenengo botea katalanak izango dire. Club de Remo Badalona es el primer bote senior en tomar parte en el descenso de hoy. Badalona. Empezó como a la pierna y soltó el remo. Atera da ja. Hemendik minuto batea Ibaika eta hemendik 2 minutora San Pedro C. San Pedro mesedez, zoaz gerturatzen irtera puntora. Hondarribi juvenillas, el recorrido es bastante más corto. Ibaika ja estatxa hartu du. Ibaika hartu duia irtera eta Fortuna veteranoren denbora Ziabogan 8:41. 8:41 es el tiempo de los veteranos de Fortuna en la Ziaboga. Ibaika jarraitu, Dirudienez, Ibaikari zerba gertatu dio. Se ha caído para atrás, Se ha caído para atrás,
Zerba gertatu dio Ibaikari, ez dakigu. Eta San Pedro San Pedro irtera hartu du eta Sestao veteranoren denbora 8:19. Tiempo para los veteranos de Sestao en la Ciaboga 8:19. Creo que está caído para gritar ahora. Todo el camino. ¡Ay, los chavales, vamos! ¡A pasotera! Venga, venga, venga. Pues va a ser el Ibaica estos igual. Urrengo ateratzen Santurtzi B. Santurtzi Ben atzetik Mundaka. ¡A pasotera! ¡A pasotera! Santurtzi irtera hartu du, beraien atzetik Mundaka eta Mundakan atzetik Getxo. La tripulación B de Santurce, que ha tomado ya la salida. Próxima tripulación Mundaka. Mundaka hartu du ja irtera, beraien atzetik Getxo, eta Getxoren atzetik Bermeo B. Salir, yo creo que sí, porque están ahí. Getxo atea da, Getxoen atzetik Bermeo B, eta Bermeo B atzetik etxeko bigarren ontzia, Hondarribiko bigarren ontzia, Hondarribi B. Bermeo B atera da eta Hondarribiko juvenilak azkengo txampan ja. Azkengo 25 paladatan. ¿Estos son los de la fruta de oro? Han vuelto ya. Se están volviendo ya, yo creo que están volviendo. Hondarribila bukatzen. Eta Hondarribin atzetik datozte hor leia gogor batin Fortunaren veteranok eta Sestaoko veteranos. Sestao arrak minuto bat berandugo atera dira 5 es el tiempo para los juveniles de Hondarribi. Hondarribi B ja hartu du irtera eta beraien atzetikan San Pedro B. San Pedro B atzetik Orio B. Kalixaren mutileak ikusten dugu irterako txampa, Sestaoko veteranoak eta irtera puntuan San Pedro B. San Pedro tarrak ere ja lehian, beraien atzetik Orio B eta Orio B atzetik Ondarroa A. Azkengo paladak Fortunako veteranoentzat eta Sestaoko veteranoentzat. Orio B ja lanean, urrengoak Ondarroa izango dire eta Ondarroan atzetik Zarauztarra. Azkengo paladatan ja Deusto Lutxanako veteranoak eta beraien atzetik Getxoko veteranoak ere ja 25. Ondarroa ja lanean, Ondarron atzetik Zarauz eta Zarauzen atzetik Getaria. Getxo veteranoak bukatu dute ja, eta orain ja neskak hasiko dire beraien lana bukatzen. Deusto Lutxanaren denbora 16:27 eta Getxorena 16:07. 16:27 es el tiempo de los veteranos de Deusto Lutxana y 16:07 el Ciabogan Amaika Ogeita Amasaspi. 11:37 es el tiempo de Badalona en la Ciaboga. San Juan B ja bukatzen, Zarauztarrak atera dire, beraien atzetik Getaria eta Getarian atzetik Donostiarra.
San Juango neskak lana bukatzen. ¿Dónde está? Bueno, cuando hagan esto ya nos vamos, ¿no? Claro, cuando Amalau. 16:34 es el tiempo final de San Juan B. Ibaika ere ikusten dugu ja, Donostiarra Getaria lanian, Donostiarra ja irtera puntora gerturatzen, eta Donostiarra atzetik. Ibaikaren neskak bere lana bukatu dute. San Pedro zen denbora Ciabogan, amaika, hogeita, amabi. 11:32, tiempo de San Pedro C en la Ciaboga. Amasei, hogeita amabost, Ibaikaren neskaren denbora. 16:35, el tiempo de las chicas de Ibaika, tiempo final. Ikusten dugu, ja, San Juan A eta Zumaiarrak, bi azkengo ontziak neskenak, ja lana bukatzen. Ilunberen atzetik Santurtzi A aterako da. San Juan A neskak bukatzen lana. Eta azkengo txampan, Ilunbe lanean, Santurtziarrak irtera puntura eta beraien atzetik Zierbana. Ja, Zumaiak ere bukatu du eta honekin jau. ¡Paquecha! Irán, ¿en qué puesto está? En el último. ¿En el último? Ondarroa B, Ciabogan, amaika minuto, Santurtzi B, Ciabogan, amaika, hogeita, lau. K0 bederatzi, barkatu. 12 minutos es el tiempo de Ondarroa B en la Ciaboga y 11:09 el de Santurtzi B. Ahí vuelven. Mundaka, amaika, 0, bost. Tiempo de Mundaka. Zierbana lanea, Zierbanen atzetik Orio eta Orioren atzetik Zumaia. Getxo denbora honena markatu du Ciabogan, 10:56. 10:56 es el tiempo de Getxo Senior en la Ciaboga. Tala handi bat ere Ibaikaren izkentza. Ha hecho daño, Tiene que estar escuchando ahí los rastros. Orio lanean, Orion atzetik Zumaia eta Zumaiaren atzetik Portugalete. A cantar la de Santurtzi, Zumaiarrak ja lanean, Zumaiaren atzetik Portugalete eta Portugaleten atzetik Astillero. Era Paco la A. No sé si lo que ha hecho, ¿no? Hondarribi Ben denbora Ciabogan, 10:54, 10:54 el tiempo de Hondarribi B en la Ciaboga. Portugalete irtera puntuan y detrás de Portugalete a 1 minuto. Portugalete atera da, eta Portugaleten atzetik Astillero. Sí. Orio Ben denbora, 10:52, 10:52 el tiempo de Orio B en la Ciaboga. Txala handi bat, Zumaiako neskentzat.
gaur irabazi duten esken artia. San Juan irten ondoren eta orduan gaur azken boti izango da. 5 ontzi gelditzen dira ateratzeko. San Juana, San Pedroa, Bermeoa, Onjarbia eta Ibaika. Los catalanes. Eta ikusten dugu nola ja gerturatzen nahi den Badalona, katalanak dire jajuten txapeldunak, han Mediterraneon egiten diren estropadetan eta gaur animatu dire honea etortzea estropada egitea. Ikusten ditugu ja hor nola dauden azkengo 30 paladatan. Badalona atzetik gutzune bat izango da, zeratik Ibaika arazoak eduki ditu irteran eta orduan 2 minutora atera da San Pedro C. Ja, Badalona, San Pedro lanean, San Pedro atzetik Bermeo eta Bermeo atzetik Onjarbia. Sí, ahí viene. Zaro, mejor que había en la Ciaboga hasta ahora de Bermeo B. Bermeo tarrak lanean, beraien atzetikan, Hondarribi A, eta handi minuto batera Ibaika aterako da. Son, ¿no? Son, vale. San Juan. Ikusten dugu nola San Pedro C gerturatzen nahi den ja estropada bukatzera ere. Ja, etxeko taldea lanean ja. Josebaren agindu da eta bukatu du bere lana San Pedro C. Pobres, a ver. Pedro C. Estoy conociendo el Catrín, normal que este mal le preguntas, oye, Leno atera da, ondarrutarrak eta santurtziarrak aurreratu diote gaur. Se ha adelantado. Ondarroa B. ¡Au, pasotero! Santurtziarrak bukatzen, Santurtzi B, 22-12 Santurtze B. Eta ikusten dugu nola Mundakak ere aurreratu duen ondarrutarrei. Mundaka también ha adelantado al bote B de Ondarroa, a pesar de salido Mundaka bere lana bukatzen. Hogeita bat, berrogeita sortzi, Mundaka, 21-48 tiempo de Mundaka. Ondarroa B bukatu du. Ondarroa B, el Mugan, hogeita lau 0 lau, 24-04 el tiempo final de Ondarroa B en meta. Getxo bukatzen eta Getxoren atzetik Bermeo B ikusten dugu. Orio, Ciabogan, Amar minuto 0 Iru, 10-03 el tiempo de Orio en la Ciaboga, que es el mejor tiempo hasta ahora. Bermeo B. Hondarribi B ja gerturatzen bukaerara. Hondarribi B beren lana bukatzen, eta beraien atzetikan txalo bat Bermeotarrei. Hondarribi B bukatzen eta beraien atzetikan San Pedro B. Zumaiaren denbora Ciabogan, Amar, hogeita, amasei, 10-36 es el tiempo de Zumaya en la Ciaboga. Hogeita bat, berrogeita bost, Hondarribi B, el Mugan. Portugalete en denbora Ciabogan, Amar, Amalau, 10-14 el tiempo de Portugalete en la Ciaboga. Le habías preguntado a Marisa, te había dicho parecido. Sangoda. Próximo bote en terminar su trabajo hoy, San Pedro Tarrentzat ere.
Oriope bere lana bukatzen, azkengo txampa. Astilleroren denbora Ziabogan, 10-14, Portugaleten denbora berdina, tiempo de Astillero. Bukatudik Oriope denbora, 21-19, 21-39 el tiempo de Oriope. ¡Apa, chavales! ¡Apa, soltera! Ondarroa A. ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay, sí, golaya, Raúl, ¡apa, posiba, ¡apa, yo no! Ondarrutarra bukatu dut Zierrarentzat, Getxorentzat, Mundakarentzat eta San Pedro Tarrentzat. Donostiarra bukatzen beraien lana. Hondarribin denbora Ziabogan, 10-0-6, 10-0-7 tiempo de Hondarribin en la Ziaboga. Bigarren denbora Orioren gandik 4 segundutara. Donostiarra bukatu di bere lana, beraien atzetikan bukatzen ja. Ibaikan denbora Ziabogan, 11-0-8, 11-0-8 es el tiempo de Ibaika en la Ziaboga. Zierbana bukatzen bere lana, eta Zierbaren atzetik Orio dator. Zierbana bukatu du. Orio bukatzen bere lana, txalo handi bat Donostiarrentzat. ¡Apa, Donosti! Ja, Orio. Ja, Zumaia. Ja, Portu. 21-17 Zumaia, 21-17. Astillero, única tripulación cántabra que ha venido hoy al descenso de traineras, está ya terminando su trabajo, últimas 10 paladas. Ya para Astillero, 20-28 tiempo. San Juana bukatzen ja beraien lana. Ya San Juana, 20-28-08 parece ser el tiempo de Astillero y 20-28-90 es el tiempo de San Juan. San Pedro Tarrak ere lana bukatzen eta txalo handi bat hemen Astillero eta Zierbanarentzat. San Pedro lana bukatzen. Trainera bukatzen Bermeoa. Beraien atzetik etxeko ontzia eta gero Ibaika. Bermeo ja bukatzen beraien lana. Ja, Bermeo. Azkengo txampa etxeko taldearentzat.
dira. Eta Ibaika bakarra falta da. Ez bada ezer berezirik gertatzen, Orio izango da bigarren urte jarraia gaurko irabazlea. Txalo handi bat Zumaiarrentzat ere, Getariarrentzat. Oraindik falta da. Ibaikaren azkengo paladetan ja lana bukatzen. Ja Ibaika eta gaurko estropada bukatu da. Gogoratzen dizuegu, hiru lehenengo postuak, Orio, Onjarbi, San Pedro. La regata ya ha finalizado hoy y los tres primeros puestos son Orio, Onjarbi y San Pedro. Eta hurrengo arte. Muchas gracias a todos por nuestra asistencia. Nos hemos juntado mucha gente esta tarde aquí, a pesar de ser febrero y hacer un poco fresco. Y hasta la próxima. Laugarren indu juvenila, Hondarribiko juvenila, Kamasei hogeita amabos, eta bosgarrena Fortuna, Mazazpi hogeita bost. En juveniles veteranos, el mejor tiempo ha sido de Guecho, 16.07, segundo puesto para Deusto Luchana, 16.27, tercero para Sestao, 16.33, cuarto han hecho los juveniles de Hondarribi, 16.35 y quintos...